Kita mau cari ondel-ondel guys. Di sini biasanya banyak ondel-ondel guys. Udah ada suara-suaranya guys. Ada perkebunan. Ada kali. Ada jembatan warna-warni guys. Bagus banget guys, mantul. Belok guys. Parkir motor dulu guys tuh. Udah ada suara-suaranya guys. Ada ondel-ondel guys, lagi narik tuh guys. Wah itu guys, ada ondel-ondel lagi nari guys. Cantik banget guys ondel-ondelnya. Ondel-ondelnya guys. Wow, ondel-ondelnya bergandengan guys. Waduh, romantis ya guys. Mantul. Ayo terus kita berputar, berjoget ondel-ondel. Wow, asik banget guys. Oke guys, lanjut kita menari lagi guys. Bareng ondel-ondel guys. Check it out, check it out.
Ondel-ondelnya gendong anak guys, mantul. Wah hebat ya, dedek kecilnya tidak nangis guys, hebat dia guys, berani ya guys. Waduh waduh, mantul mantul. Ayo ondel-ondel, gendong terus dedeknya biar anteng dia sambil joget guys. Wadidaw wadidaw, aduh kenapa kita di belakangin terus nih aduh ya udah deh, kita lihat guys. Oh masih digendong guys, masih anteng guys. Waduh hebat nih ya, bocil hebat nih namanya nih guys. Waduh, coba kita lihat lagi guys, nanti apakah masih digendong guys. Deng deng deng, ini yang cowok lagi semangat banget guys, ondel-ondelnya muter terus udah kayak gangsing. Wah dedenya udah nggak digendong guys, udah ditaruh lagi guys ke emaknya. Kek 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 kek. Jogetnya udah selesai guys, udah capek guys, kita istirahat dulu guys ondel-ondelnya. Wah cantik-cantik guys ondel-ondelnya. Yuk sekarang kita lihat dari dekat guys, ada ondel cowok dan ondel cewek guys. Ini dari sanggar mana tuh guys, Cahaya Rauka ya. Wah ada anak kecil guys, dia mau foto sama ondel-ondel guys. Wah dia berani ya guys sama ondel-ondel. Wah mantul. Oke guys, rambutnya cantik banget guys, warna silver dan gold. Bajunya juga cantik guys, warna pink pangka fuchsia. Guys, wah ada selendang batiknya juga guys untuk pemanis guys, mantul. Waduh ramai sekali guys, bocil-bocil guys ingin melihat ondel-ondel dari dekat guys. Wadidaw wadidaw, wah ada yang dapat rambut ondel-ondel juga guys. Wah mantul ya guys. Sambil kita tunggu lagi guys, dia mau nari guys. Oke guys, sampai sini dulu ya guys, see you.